Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon ta drama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Jane ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kinapudno na sa anak a mahilig nga agdangag iti drama. Ngamiti na minsan a panagawid ko ijay balay da lolak, drama ti kanayon na adengdengan. Isu a makidengdengag akmatan kenkwana tunggal at daak ijay balay da. Dito'y kumat nga rodan a napanunot ti agsurat, tapnoy nakman mat ibinglay ti pakasaritaan ti pamilyami. Ngamok a makaibati iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, ididandanin agawid ti inak, manipod balasiw taaw. Kastoy man dagiti pasama. Nakaturo ka kitayan. Ngam, jak manam mo. Pakilaat maglatan alalukagak. Jak maten maalat iturog ko, isari mo arak. Amangan mat no gapuday tayo ti kapapanunot yo kan ni mama, papa. Ha? Excited kayo siguro na makakita kan kuana niya. Agasem ngamin ti dandan sa nga pulo atawa na kadanay dya abroad. Jane, anak. Ala, ibusan yun ti kapeyo, tayong kayo maturugan. Masapa tayo pa nga agbiyahin ton bigat. Excited, akmata namang sabat ka ni mama. Kwa. Agbati akin tong bigat, Jane. Ti kayat ko asawan sa anak a sumurot iti airport. Anya? Angam, apay, papa? Adupay ngamin tinaskan nga si kaswa kiti opisina. So, da kailatan ka dalulam ti mapanbang sokon ka ni mamamuan. Pangaasim taurnusan ta kumati may papan kadat na, Freddy. Panunutom kumamat ti anak na. Panawan da kami kadilatan. Pasensya kan, Lloyda. Sana ko na naraksak iti relasyon ta. Kano sala ka na ita? Addan sa bali nga ay ayatag. Anya? Podno tinangag mo. Addan sa bali a babae iti biyag ko. Inuray ko lang nga makaawid ka. Tapno personal nga ibagakan ka. Freddy. Pala ako nagitibad-badok kat pumanaw ako niti balay. Agdan na kami niti babae nga ibagbagakan ka. Saan, Freddy? Di mo kumamot aramidan ti kastoy kanya. Pangaasim. Pasensya ka na talaga. Ngam namin pinsanan anapukaw ti panagayat ko ka. Agsinata. Aramida mo ti kayat mo. Ta aramidak matan ti kayat ko. Nukasta, kabalan da kami gayam apanawan kan ni mama, papa. Pangasim, papa. Di na kami kumamat panawan lata na kastoy. Ure kasanok pa'y tagpalawag. Amok adinakmat lang maawatan anak ko. Papa. Pasensya ka niya. Talaga ngamin nga awanan bariknak apanagayat ka ni mamam. Iso anasay-sayatan no pumanawaklangan niti palay. Kasta kadilatan, papa. Wan Jane, iha. Sorry. Ngam addan sa baling ay ayatag. Angam, apay, papa. Apay anaaramid mo ti kastoy ka ni mama. Ita ka di pa itatan idadyo. Ita ka di pa italakay kan bakit kayon. Sa kayon to nagaramid iti kasta. Tsaka mo. Basta tiyamok.
Saan kon nga ay ayatan ni mamam? Papa! Sige, iha. Patuloy akon. Sikanti makaamo ka ni mamam. Ket sapay ko ma, tadi mo pa'y bayan ti inam, anak ko. Jerry, honey, sikati pinilik, gaputaw ubing ka. Pinanawa kon di asawak. Manipo dita, awanen makalapad iti ayan-ayat ta. Nasayaat mo't nga, Rod, no pinanawa mo ti asawam, Freddy. Bueno, saan kon nga ay ayatan ni Lloyda? Iso adatan tagdan na. Ay ayatan ka unay-unay, Jerry. Ay ayatan ka mat unay-unay, Freddy. Agyamanak iti dahi ta panagayat. Agyamanak, tauray adayo nga inaunaak ngam sika, kat inayat naklata. Sa anak ngagpilpili iti lalaki apak inayatan. Tinapatag, ay ayatan kan ipatpatignak ti lalaki. Jerry, Kasano ak nga rodan, nukunam nga agdenatan, Freddy. Ti pagbiagak, ti kayat ko asawan. Amo mati ka sa saad ko, saan ka di? Awan trabaho. Iso nga iti barlaang ni Madam Remy, ti pakik-extra awan na ron ba nga pagdanagan? Ado ti ornong ko. Ado ti kwarta nga aramatan ta. Sigurado ka? Wen, kunak lang nga rodan. Siyak ti makaamo. Okay, you're the boss. Mama? Jenny, Agingga ka di ita, kat panunutan niyo pailaang ni Papa, Mama. jak ilibak deta, iha. Talagang amin ajak malipatan ni Papa, anak ko. Nga oray pinasaktan da kayo iti kastaunay. Jane, anak ko. Managing bubukod ni Papa, Mama. Tibagi na lang ti pinanunot na. Awan sirbi na nga ama. Kagurak ni Papa, Mama. Kagurak unay gapo iti naramid na. Agasaman, inkabalay nakit din ti babae na. Patsyak ngagsublin tumat lang ni Papa, iha. Ano? Kaya ti asawan. Namnamaan niyo pa ilang ti panagsubli ni Papa dito'y balay, Mama. Wala na ko. Maagak ko no maagak. Ngamjak mailibak ti kinapod no. Ay ayatag pailaang ni Papa. Nga uray kas jay tinaramid na. Katamok ngay ayatan nagpailaang mat ni Papa. Iso amamati ak ngagsublin tumat lang kadata ti amam. Mama. Patsyak ang makaamiris tumat lang ni Freddy. Urayak nga urayan ti panagsubli na, anak ko. Kumusta ka, anak ko? Saan ka butan anagaw-awid, ijay balay? Iso asya kon ati may dito'y balayaw. Nana. Nabuak din na pasama ka na kayo ni Freddy. Inistorya amin ni Jane kanyak. Di ka pa'y kanun mangmangan. Nana. Agsakit ka ano kasta ti aramidam anak ko. Awan ngamin ganas ko amangan, Nana. Ay na, pilitam ti mangan Iti kasta, saan ka kumapsot? Nagsakit, Nana. Nagsakit tinaramid ni Freddy. Ay, Luida, anak ko. Kasla bumtak ti barugong ko. Gapo iti kinasakit na. Agasaman, taimbati na kami nga gina. Sana ingkabalay ti babae na. Nagsakit, Nana. Nagsakit. Ay, masya naklaunay ijay anak talakay. Nakarupi man ti panagladingit na. Gapo iti panang panaw ni Freddy kadakwada nga gina. Uwan nga ron
Kaasibot jaya anak ta, bakit? Kinapuno na nasakit ba tinakam ka? Gapo itinaramid na dya, Friday. Lumabalin la ko maamal-malwag, talaga nga aramiday. Ay, unay mo't nga binan ni Freddy. Di madlang nagpanunot mo't. No kaano ang nagawi dun di anak ta. Isumot dun di panang panaw na kadakwada. Nalabit a plinano nan laita. Kagurak mo na si manugang ta, bakit? Ay, uray siyak lakay. Kagurak na jaya Freddy. Tumukno sa dilangit ti gurak iti day jaya tao. Halakit ka na yun ti sumarong ka rin balay daloy da. Iti kasta, adamot ka sarsarita jay anak ta. Iwan lakay. Talaga kasta ti arabidag. Kasano? Nagatang maaminan nagitikayat mo, Cherry? Wan, honey. Okay. Rumor tangarudan diti department store. Tayin tambangan iti restaurant. Mabiit lang, honey. At dapat ganyam na lipatang agatangan. Anya tayo dyan, honey? Kaya't ko ti gumatang iti baro abag. Kan baro arano, honey. Anya? Kat no kagat-gatang mo lang mat itibag kan relo may dinapanabulan. Daanin day dyan, honey. Kaya't ko ti baro. Pangan-anwam ngay karagidya abag kan relo. Ipadawat ko kadagiti kakasinsin ko iti probinsya. Anya? Kasano, honey? Kabailam kadipay nga itad ti daw-dawata. Ay kat kabalak honey. Ala, umay ka. Mapantamang irwari ti kwarta ATM machine. Okay, honey. Kat agyaman na, Awanan yaman na, honey. Basta sika. Mangan kan mama. Adtoy inlotwan kay ti paborito masidaan. Diyak kaya ti mangan, Jane. Saan ang mabali na di kay mangan mama? Kitaan niyo imresan ti bagiyo. Gapo iti diyo panpanangan iti husto. Ikabil mo lang dita. Manganak to inton mabisinak. Sa anak pa'y ngamin ang mabisinan ako. Pangaasi yung mama. Mangan kayo mat. Siyak ti madandanagan gapo iti kas nangar-aramiden niyo. Agluha kayo manan. Nagkita kayo ka din kini papa. Ha? Nagkita kayo ka din iti ama anak ko. Saan pa'y mama? Manipot pimanaw ni papa. Saan kami na nagkit-kita? Kumusta nga tan ni papa? Anya nga tatararamidin na ita. Mapanunot yu pa'y laang timang kumusta kan kuana. Idinto ta pinanawan na tayo lang arudan. Ay atak ni papa anak ko. Amom mati kinalailo na iti kanyak. Saan ka di? Kanayon na nga ibagay di ngay ayatan na. Mama. Kailiw ko na yan ni papa anak ko. Ay, masya naklaw na yan iti anak talakay. Nakakaasing tilangana. Kimotong pa yan. Uy nga raw, bakit? Ay ayan na pimanunay ti bagina. Ti pagdanagak, ang mga noag sakit gapoy ti sana pampanangan. Baka padanag mga rutikas jaya sa saadan ti anak ta. Manipod pimanaw ni Freddy. Kanayo na namalmalday ni Loida. Siyak man ti makisarita ti anak ta. Bareng kayat na ti mangan. Unban ngagpay sulakay. Alo ko yam di anak ta. Bareng sika tinanggan na. Mapaspasa makin ka anak ka. Apay nga aprusam ti barokong bao. Kupit ti barokong ko tatang. Maulaw. Sos,
Mabitlaan tayo bak ni nanang mau. Lucia bakit? Lucia! Umay ka dito silid si anak ta. Kartingam! Ay, Diyos ko, sapay ko batawan da kasama pasamak iti anak talakay. Ay, wala ron bakit? Urayan ta arumwar ti doktor anang tamingkan ko na. Iti kasta, maamuan ta no apay akla at ti panagkupit ti barukong ti anak ta. Ay na, madanaga na ka talaga lakay. Uray siyak nga ron bakit? Ribuarin ti doktor anang taming iti anak ta. Umay ka, tasabdan ta ti doktor lakay. Ay, uwan bakit? Imbaglakit din. Tanay-tarayo adagos iti ospital ni Mama Lolo. Tano saan, nalabit adinan nalasatan ti pan naka-stroke na. Wala ron, apo. Adagayam ka no sakit ni Mama iti puso, Lolo. Diyos ka. Nalabit aga po da ito iti panang-panaw ni Papa kada kami. Apo. Dandanin makatawan asan ang nagpakpakita ni Papa kada kami. Na maging gait Or-orayan pa ilang ni Mama ti panagsubli ni Papa. Ay, agsubli pa nga tayo at awanan bain nga amam. Panagkunak, sana na mapasamak day ta, Lolo. Ngamin, naragsakan iti sidong ti sabali a babae. Apok. Mama! Jane, anak ko. Ay, amanak ta nakaring kan Lloyd anak ka. Kumusta tirik na? Ni Nana, sa dino ti ayan na. Iso, tinapanlimatang kadagiti agas mo nga inresita ti doktor, anak. Oh, inayadan niyo, Mama. Kuna ti doktor, makapadakas kada kayo ti kuti ako ti. Unyag pa sa anak ka. Saan kumaanatang ka ti ulam? Iti kasta, daras ti panagimbag mo. Sa punan niyo ni Freddy. Ipakamuyokan ko na. Tinapasama ka niya. Anya? Ha? Anya ti kaya tasawan da ito, Cherry? Freddy, apay nga da ka dito eh. O sino ti lalaki akin indarakop mo itay? Ha? Ay, Freddy. O sino da jay ko nak? Freddy. Sumbatan nak? Sorry, Freddy. Anya ti kayat mo asawan? Sorry. Nagsinugyan kaming iti ex-boyfriend ko. Anya? Pasensya kan. Agwin na swastan. Ay ayatek pa ang gayam tinobyo. Sorry. Sumurot akon kan ko na. Saan, Cherry? Di ka kumamat mangrabak akasta. Pangaasim. Sa anak amang rabrabak, Freddy. Lipatan na kon. Talipatan kamatan. Rabiin, apo. Dakamain ka ni Lulam ti makaammo ka ni Mamam. Agi na nakamutain. Agyaman ak, Lolo. Kasanulaangan nga hinuawan kayo ka ni Lola akadwak ang mga asikaso ka ni Mama. Ay na di mo panunutin na itaapok. Anak may ti inam. Iswasidadaan kami amang tulong kan kwa na. Di ka madanagan ta saan da kayo abay-bayan nga agina. Lolo. Nagunagmatan ti sinaay mo, Jane. Masya anak lang amin ka ni Mama, Lolo. Agasaman, tauray agsaksakitan. Sa pulan na pailang ni Papa. Ay, yak mababalaw ti ina maapok. Talaga ngamin nga ipatpatag na unay ti amam. Lolo. Jak man amoy day amam.
Tapay akilaat matlatan ti kas jengay naramid na kadakayaw. Kagurak ni Papa, Lolo. Kahit anya nga iti planom, apaok. Jak tupulos sa pulan ni Papa, Lolo. Ayam kasano nga, ikat kayat mo't nga rod amakita ni mamam ni papam. Nasakit tinakam ko ka ni Papa, Lolo. Iso ano mabalin, jak pailaang kayat amakita. Jane lapok. Iso ti aking basol iti amin, no apay anagsakit ni Mama. Iso ti makagapo, no apay anaadaan iti sakit ti puso ti inak. Iso kagurgura kunay ni Papa, Lolo. Kagurgura kunay. Jane, anak ko. Anya ti aramidan niyo dito eh. Pastrikan na kumapay, anak. Agpalawagak. Awanan ti rumbang nga ipalawag niyo pa eh. Agsuplikan iti ayan ti babaim, kat di ka nagpapakita pa eh. Awan kamin ka ni Cherry. Nagsina kamin iti dayjay a babae. Ay tatanagsina kayon. Basta agawid kayo latan akas laawan na pasamak, kasta ka di. Sa dino tayan ni mamami iha. Kaya't ko ang makasarita. Pumanaw kayon, kat di yun sa pulan pa ni Mama. Jane, anak, pakawanan na kuman. Pagbababawiya akong tipan ang panaw ko kada kayo. Itapay tagsakitan ni Mama, gapo iti naramid yo. Anya, magsaksakit ni mamam ko nam. Wan, ngam kasi tinakunakon. Pumanaw kanta sanda ka kasapulan. Freddy. Loida. Pangaasiyo ta pumanaw kayon. Di yo asit gan ni Mama. Umunag ka, Freddy. Umasidag ka dito eh. Pangaasim. Jane, iha, pangaasim tapastri kanak. Nas ka na makasaritak ti inam. Agyaman na. Tanagpakita ka matlaangan kanya, Freddy. Kunak no di kan makita pa eh. Sakpay nga isublik ti bulod ko abiyang. Pagawanan na kumaloy na. Amok adakil tinagbasulak ka. Sorry, bakit? Freddy. Ikarik. Di kan panawan, Loida. At ang sakit ko. Katamangan no saanan nga paut pa itibiyag ko. Di ka kumamatag sa iti kasta bakit? Agyag ka pa'y itinapaon. Agdem natapay. Jenny, ha? Kasarita na kumaman. Nagkinaawatan kami ka ni mamam. Pagawanan na kumaanak ko. Amok anak basulak. Ngamkas na kunakon. Nagbabawi akong dayjay. Ikarik, adi kahiton panawan ka ni mamam. Anak, ibagam laeng nun niya ti aramidag. Aramidag amin na kayat mo. Tapno mapakawan na lang. No mapakawan na kayo ni Mama. Saan kanyak? Jane? No saan agapo kada kayo? Saan kumamatakas tati ka sa saan ni Mama ita? Nasakit tinakam ko kada kayo. Tumukno sa dilangit tigurak kada kayo. Kadi kay tupulos mapakawan. Day tati tandaanan niyo. Siya ko ang tagpagpakaasikan ka, anak ko. Pangaasim, pakawan ang undi papam. Punasumon, tiguram kan ko na. Kasta ka dilatan, Mama. Nalipatan niyo ka din ti panang panaw na kada tayo. Nalipatan niyo ka din ti panang pasakit na kada tayo, ha? Pudno ang nasaktanak, iti naramid ni papam. Ngam nagkitawan, iti pampakawan. Mama.
Nagkari nga balbaliwan ni Papa. Iso nga ikamgarot iti gundaway na. Amang panagnag iti panagbalbaliw na anak ko. Amang pailaang ni Freddy anak ko. Nasakit nga agpaiso tinaramin na. Nung pinakawan ko latan. Nagaputa ay ayatan. Kanibat patag ko unay ti amam. Kaya't ko ang mabukal man ang ti pamilya tayo. Iso apang nga asim. Tapakawan ang batan ni Papa. Pakawan amon. Kat mga baruhanan tayo, anak ko. Miss F, danda ni dua abulanan manipod nagsubli ni Papa dito'y balay. Nga maging gaita kadyak pay unay kasarsarita ti amak. Iso ti mangas asikaso ka ni Mama. Iso apasaray mapanak met iti balay dalolak. Ngamin kasladyak pay laang kabaalan akitaan ken kasango ti amak. Malaglagip ko ngamin ti inaramid na numakitak ti kasasaad ti inak. Jak amon waging kat kaano ti kastoy a sitwasyon mi. Kat sakbay agibusak to'y surat ko, kayat ko amaamuan no anya ti opinyon mo, may papan iti daytoy. Kasta matlangan kadagiti na ayat adumdumngag dito'y programa. Sapay ko ta maiwanwandak. To'y pagayam mo, Jane. Ken ka pagayam, Jane. Maawatak tiriknam. Maawatak tigura iti puso ken kaunggam. Nga manyangay nga rod pagayam ko. Awan ti tao a perpekto. Amin tayo ket agbiddot. Amin tayo ket makaaramid iti basol. Tangay daw dawatam met ti opinyon ko. Panagkunak ket nasaysaya at siguro no ikkam iti gundaway ti amam. Tapno panaknakan na at talaga ang nagbabawyan nan ti inaramid na. Awan ti permanente dito'y lubong pagayam ko. Ditay ammo no anya ti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. Saan ka matkit di apilitan amang pakawan adagos iti amam. Ngamkit di mo una ti mang pasakit ken kuana. Annadam ti garaw ken panagsaritam iti amam. Tauray balibaliktadam ti lubong, isulat ta ti amam. No awan daytoy awan kamet ditoy abiyag. Kunada nga roden, time heals. Dawatem ti panarabay ti apo. Kidawam ti tulong na ket iyuman mo amin amarikrik-nam kenkwana. Patsak adumteng tumatlaang ti aldaw amapakawan mo ti amam. Narigat ti broken family pagayam ko. Iso ano kabaalan nyo lakit di nga ornosan, aramidan nyo. Alakastan pagayam Jane, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ita agundaway may samanen asurat ti intay basaan kanikan biag dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Area ti San Fernando, La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti Nagan Area. Tallo kami nga agkakapsat. Marigrigat laeng ti pamilyami.
Idi ubing kami, napadasan mi ti mabasa iti uneg ti mismo abalay mi, gaputag tedted ti bubong mi tunggal agtudo iti napigsa. No mapugsat met ti tsinelas mi, daiten ti amami iti alambre basta lakit di mabalinpay ket isu ti usaran mi amapan agiskwela. Adamet dagiti gundaway nga awan sidaan mi ket aglabay kami latan iti kape. No maminsan met pandisal laeng ti ipapauneg mi. Ngem no adamet na wadwad abirok ti amami, makasida kami met iti itlog ken tuyo. Gapu kadagitoy anapadasan mi, ingaad ko tinagadal nga uray kasanupay ti rigat ti panagbiag mi. Ket kaasi ti Dios nakaturpusak met. Idi nakapasaak iti board nagaplayak adagos iti trabaho ket pagyamanak gaputan naawat akmet adagos. Dito'y kung arudan arugyan ti ag salaysay. Oh, Rhea, di mo ibaga nga overtime ka manan. Kapilitan ama ng Venus. Ay, sus! Bumak ng kaadagos, gapo iti kastangar aramida, maading ko. Ah? Sika talaga manang. Amumatan. Masapul ko ti agdoble kayod. Nang ro na itataaddan iti kolehyo dagiti do ang kakapsat ko. Sabali pa'y ti yurunno nga aregalok para iti ama. Maawatan ka matkit di. Agam ne, di mo kumamat baybayan ti bagim, Rhea. Aginana ka mat narigat ti agsakit. Nang runa ket adda tayo dito'y adayo. Wen manang, no worries. Kompleto akmat kit di iti vitamins. Kat agyaman na ka. Awan anyaman na, Rhea. Palpalagipan ka laeng mat. Kaslaawan nga mininanam. Agasam man ti aldaw ken rabi apa nagtrabaho. Sabali pa iti overtime mo. Di kan samot ken matmaturog. Matmaturog akmat Ngam kas iti nako nakitayan. Masapul ko ti agdoble kayod para iti pamilya manang Venus. Hello, Rhea anak. Kumusta ka nga eh? Kumusta mo ti trabaho ni Amron? Okay lang mat papa. Ta kayo nga eh. Kumusta kayo matan kita Pilipinas? No na kami ditoy, awan rumba nga pagdanaga manak. Okay kami lang kadagiti kakabsat mo. Sikati dandanag ko, ta adda ka dita dayo. Awan kadkadwam dita. Awan rumbang apagdanagan nyo kanyak, papa. Nairuwama ko nga awan kadkadwana. Amo yung matdata, saan ka di? Awan matkat di Hanggang sabali dito'y Pilipinas. Sabali mat dita, anak ko. No dito'y, okay lang siguro nga awan friends mo. Ta at least, adda kami a pamilya. Dita nga awan kami lang arutin, awan pa'y friends mo. Kasarukan nga'y anak ko. Ni Papa Mat, tila pagdandanagan nyo. Okay aklaan ko nakmanan. Kabailak ti bagit, Papa. Amok matkat di, akabaalam ti bagim. Iso na lang, ta talaga ajak maliklikan tiyag panunot, anak. Unay kay lakit din, aya. Kabailakon, Papa. Bakit akon, Papa? Iso nga awan nga roden rumbang apagdanagan nyo kanya. Agina na kayo kit din. Pasigurado amasapa kayo manen amapan agpasada inton bigas. Sige nga roden, anak ko. Agina na akamot litan. Good night. Ne, apa yun, Papa? Agluluwa kayo matabang buybuya kadagitala dawan. Malagip ko lang amin, iniubing kayo pa, dayan, anak ko. Papa? Kanayon tayo, hindi amapan agpasya rin di park. Rikrikusan tayo ti park. Kat numabanog kayo amagna, aglulumba kayo ng agpaubakan niyak. Kalpasan na, gumatang tayo iti ice cream. Sa tayo tumanan magmag na nga agawid. Papa? Da kayo nga kakabsat ti nagbali na pigsak.
Da kayo tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno ituloy ko ti agbyag. Nang runay di pinanawan na tayo ti inayo. Nagsakay ta panunutan ti panang panaw na hindi kada tayo. Gapo iti isusurot na iti sabali a lalaki. Papa. Oray makuna sang kasapol, sang kasakmol laeng ti mabirbiro ka kidi. Naisakan ko matibiyag tayo. Babaan ti panakiman manehok iti jeep. Kaasi ti Diyos. Nakalpas mo't ni manang yo. Katita mangmanggadan. Iso na lang dadayumutan ka na tayo. Banag apagyamyamanan mimat nga kakabsat. Ngamin, uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Saan da kami abinaybayan, Papa? Da kayo ngamin ti makunaagaman ko, anak ko. Da kayo ti kinabaknang ko. Ipatpatag kayo unay-unay, dayan. Ipatpatag da kayo matunay, Papa. Gusto day tani. Makapailuyos kayo mat. Tinasayaat. Umay kayo. Mapantayo ijay kusina. Naidasar kunti pamigatan tayo. Tinapudno na. Dengdenggag ti sarita nyo itay ka ni Papa, dayan. Manong Carlo? Masyanak unay ka ni Papa. Nakita, kan nariknak tirigat kan sakripisyo na, manipod ubing tayo. Iso akas ka ni Manang Rhea. Igagaad ko mat ti agadal, tapno makalpasak mat. Kat no makastre ka kadagos iti trabaho, agdam ay tumot kan ni Papa. Uray siyak, Manong. Kayat ko mati makalpas. Iso nga igagaad ko mati agiskwela. Wana din ko. Kasta ti aramidan ta. Iti kasta, adamat pakakitaan ka ng itirigat kan sakripisyo ni Papa. Kastamat kan ni Manang Rhea. Wen, Manong, kumusta mat nga tan ni Nanang anya, Manong? Sa dino mat nga tatiayan na ita? Di mo lagi pan ti tao anabayagan na pimanaw dayan. Manong? Ingkak tagloton, ta amang ano paawidan ni Papa. Sigurado ayawid naman ang tibisin na. Takayat nang agsasango tayo amangan. Oh, pare Arturo, kumusta kan? Oh, Marising, si kamot gayam. Wan, pare. Kumusta kan? Kumusta dagiti anak mo? Ay, asino nga minantay inaanak ko iti bunyag? Ni Rhea, Mare. Ay, wan, iso nga agpaiso. Kat kumusta matan nga ay dahi nga ubing, damag ko ang naggraduaran iti nursing. Ay, wan, Mare. Kumalaw di pa'y nagabroden. Anday tayo di UK. Ay na, nagsaya atin no kasta pare. Kat dagiti duapay ngay nga anak mo, kumusta damatan? Kasi ti Diyos, Mare, dandanimot na aggraduar iti marin ni Carlo. Nimot dayan, mangal alaman iti accountancy. Oh, agasuman. Talaga nasisirib dagiti anak mo, pare Arturo. Ayun gayam. Hindi ngay mo't Imelda. Sa dinumutan ti ayan na ita. Dahil tatijak mo, Mare. Ang nadamag kumot iti, ang nagawid na kano iti Ilocos. Taga ijay kanomot kinangisukatan na kada kami. Kastaya. Ay, unay mutlakit din nga agpaiso ni Mari Imelda. Di na mutlakit din pinampanunot dagiti anak yo. Wan nga rod Pangamaan niya ngay nga rod. Nalabit ngay sumot tinaibatog agasat ti pamilya may Mare. Isa na bale. Tauray kaskasano. Nabaalak mo't ngayon sakad ti panagbiag mi nga aga-ama. Hello, Papa. Anya ngay tararamitan nyo? Mangan kami, anak ko. Si Kangay, nangan ka ka din? Saan pa'y, Papa? Kariring ko lang. Anya ngay ti si Dayo? Ay,
Siligang akarne ti baboy, anak. Wow! Nagimasan? Ay, talaga anay imas, anak ko. Sayang lang, tadi mo maramanan ti kinaimas ti lutok. Uwan nga rod Sana bale, tamaramanak tumanan apaman nga agbakasyonak, papa. Lukas ta, agbakasyon ka, anak ko. Uwan, papa, angam saan pa'y nga ita? Intunto. Kung naglakit din nga agbakasyon ka itan. Basta agbakasyonak to, papa. Angam saan pa'y nga ita? Saan pa'y ngamin nga umdas ti urnong ko? Anya launay ngamin aya ti urno nga manak ko. Napatakal mo mutan ti balay tayo. Saanan nga agtedted nga agtudo. So nga agawit kan. Iti kasta, agdeden na tayo mutan ka dagiti addem. At dapay may sa ngayor urnongak, papa. Kan may sa, amo yumat nga agad-adal pa'y laang ni Dayan. Iso ang masapol nga trabaho akpay. Sana bali ata nakagraduar mutan ni Carlo. Madama mutan nga agap-apply. At tanton katulungam amang paadal kan ni Dayan, anak. Wan, papa. Sana bale. Umadanin ti panagbakasyon ko. Urayag nga raw ti panagbakasyon mo, anak ko. Agan anad ka di tawain. Di mo baybay antibagim. Mangan ka kadagtin na susustansya. Iti kasta, saan ka ngagsakit? Wan, papa. Uray da kayo. Mangan kayo mat amangan. Iti kasta, agtali na at ti kinasalon at yung. Imbaglangan, tanda na iti aladawan. Imbaglangan, boy-boyak, no kastoy amalagip ko na iti anak ko. Ay, kaano lang iti umbing dapay. Ita, dadakkaldan. Nakagraduaran ni Rhea iti nursing. Kat adan iti UK. Nimat Carlo, adan iti barko. Nilangan Dayan, tiagan adal pa'y. Hoy, malagip kumanan tinapalabas. Kaslamang manggag ko pa lang titimak ni Imelda. Kanti sangit na iti anak mi. Hidang rubrubat apo manaw. Nagsakit na panunutan. Ngayon sukat na kami di sa bali ang lalaki. Anyang ngay karod. Talaga siguro akas titipiyag. Imbaglangan ta nasisingpad dagiti anak mi. Kontento na iti oray itlog kan tuyo lang asidaan da iti agmalam. Basta lakit ti agsasango kami amangan. Ay na, makapailiw mat dagiti anak ko. Hello, Dayan. Naalam ka din ti impaw it kong allowance yukin ni Papa? Wen manang, kaalak launay. Okay. Ingkangarudan kitaan ni Papa ije paradaan. Ibagam ta ginanapay laang. Ibagam ta inton bigat tumanen nga agpasada. Wen manang. Ikuyog mo ijay mall, ta igatangam iti baro apolo kan baro apantalon na. Igatangam mo't laang iti sapatos na. Kalpasan na, mapan kayo mangan iti restaurant. Imbag no kayat na ti mga restaurant, manang. Amang ano ibaga naman nga agpalingki kami. Tay sulangan kagluto ija balay. Ibagam ta iso ti imbilin ko. Sige nga rod, manang. O sige, umawag kan to inton adda kayon ijay mall, wan? Wen manang. O sige, urayag ti awag mo, Dayan. Atoyan ti kapeyo, papa. Agyaman na anak ko. Nakadadayo man ang tinakaiturungan ti matang yo. Tsakban na mo anak ko.
Kasla ka na yun, nakamailiw ka damanang mo areya, kan manong mo Carlo. Tiyo ngamin unay ida pampanunutan Iti kasta, saan yo ida kailiw? Agbiro kayo iti pagpalabasan yo iti oras. Agbasa-basa kayo iti dyaryo kasi jay. Oray kasanot niya ramidag. Jak matlat na maliklikan timang panunot kadakwada. Agbakasyon na kumamad. Iti kasta, agbabanding tayo manan. Bayan nyo, tay bagak day ta kadakwada, papa. Uwan man anak ko. Oray awan ti inayo. At least, makunaklat ta kumpleto tayo. Basta agawid dagiti dua akakabsat mo. Break time gaya man. Wen nga rod, nagbiit ti oras. Wen nga rod Ubay ka, mapantay dya kantin. Intaman agkape, tani, kasla makaturturog akmatan. Wen nga rod manang, oray siya, kasla mayup-yup pakitay. Mala, tumakdar ka nga rodan di tatain tagkape. Wen manang, Cellphone mo sa mati agriring. wen manang, amangan no ti amak manen ti umawawag. Amo na ngamin akas ti nga oras ti break time ko. Mang kumusta man nga tan. Ay kasubatan pa ya. Amo mata, nagiti babakit kan lalakay. Isulaan nga ti liwliwada. Ti makisarita kada tayo nga anak da iti adayo. Wen nga rod manang. Timid kayang kabsat ko ti umawawag. Ay, sungbatak labit manang Sige lang, Rhea. Hello, Dayan. Manang, awanan ni Papa. Anya? Naatake, kasana na si Mang Buti sa ospital. Saan? Saan na po na daytan? Saan? Ang asim, Diyos ko. Isublim ti bihag ti Ama. Please. Ang moment nga isulang ti rason. No apay nagtrap-trabaho ag dito'y adayo. Ang asim ko di. Tadi mo pa'y alalaan ti Ama. Ang moment nagiti plano para kan kuwan. Aramida kami na pagayatan. Basta biyagam lang ti Ama. Pang-aasim, Apo. Sorry po. Sorry no itaag lang ang nagawin. Sorry. Malaglagip ko ti itsura na. Lukas dyan nga makasaypal takiti malam dito'y salas. Tilantaladawan niyo at doon yararakupan na. Kasarsarita na dagiti ladawan niyo kanimanong Carlo. Agraman tiladawan ni Mama na ka-free ti salas. Malam niya. Dayan! Manong Carlo. Pawanan ni Papa. Awanan. Papa, ya pinanawan na kami magtan, Papa. Kasano pa yan nagtiplano para kan ka? Papa, ya di nagman na nauray, Papa. Papa. Sorry, Papa.
Rino naladaw. Sapay ko mata mapakawanda. Amoy umat nga aramida kamin dagito. Tapno maparangay ko lang tibag tayo. Ang anyan, tamapugaw kayo matlang gayam iti matang ko. Para anya pa'y ngarot itahandag ito'y noawan kayo matan. Amin dagito'y katinsahanak para kada kayo. Ngam anyan. Anyan, tanalada wag gayaman. Sorry, Papa. Sorry, talaga. Anya, pa'y tiserbiti ado ang kwarta itanawan kayo matan. Anya, pa'y tiserbiti balay kan lugan na ginatang ko para kada kayo. Kasanupay ang makita yun na gito yan nagregregatan. Kasanupay ikatawan kayo matan. Anya nga nagita papeles manan? Papeles tilugan. Balay, kanlo ti aginatang ko. Apara ko makin ni Papa. Carlo. Ha? Ngaman yan. Tadyak mat na yawat kan kuha na dagito'y. Ini si bibiyag ko. Manang Rhea. Nagsakit ang panunutan. Insagsaga na aktiw madanin akasangay na. Taiso ko mati panangtad ko kadagito'y. Ngaman yan. Anyan tanala daw kayo man. Oresak manan. Nagano ti plano para kani Papa. Di nakmatan na oray. Ang karigatak tinagadan. Nagturpusak akong lauti. Nagtrabaho ag iti adayo. Nagtrabaho ag aldaw ken rabi. Ang katangag iti baro ajib. Taiso man ti arapag. Ang katangag iti balay kan lote. Para kan kuha na amin dagito'y. Sorpresa ko man. Ang manyan. Tawan matgaya man serbi dagiti nagbambanugan. Gaputadyak matin na danunan na si bibig. Awan ti sabali akit daw na. No di ti makumpleto tayo nga kakapsat. Day tati sang kay bagana. Tunggal agsango kami amangan. Iso ang mamati ag. Ano sa di naman ti ayan ni Papa ita. Naragsa ka mang buy-buya kada tayo nga anak na. No kabalaklaang ko mga isubli tinapalabas tapno makadan na, maarakop kan maitad ko pa'y dagiti regalok iti amami aramidak. Hangaman yan, tasaan matan amabalin. Isang sangit kan kasarsarita klatan iti sangwanan ti tanam na nga uray amok adi na kon mangeg. Nagsakit,
nagdagsen iti barokong nang runa no panunutek nga amin dagiti inararamid ko ket dinan makita. Kadagiti padak adumdumngeg ita, ikkanyo iti oras dagiti nagannakyo. Kaistoryayo ida, arakupan nyo ida ket ipariknayo ti pammatagyo kadakwada. Iti kasta awan to ti pagbabawyan nyo inton dumteng ti maudi nga aldaw. Aging galangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Rhea. Ken ka pagayam, Rhea. Pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ket patsak nga ado ti makarelate iti daytoy. Mariknak ti sakit iti kaunggam, ado ti kastoy asinaryo ti biag, angam anyangay nga rod, adda ditan, napasamaken, saan tayon ang maisublipay ti biag dagiti naawanen nga ipatpatag tayo. Ngam kitdi, mamatiak a proud na proud ken ka ti amam pagayam, Rhea. Saan kayo man ang nakapagsarita sakbay anauyos ti biag na at least adamat latta oras yo idi nga agsarsarita iti telepono. Kang runaan iti amin ammo na tirigat ken sakripisyom para iti pamilyayo. Anyangay nga rod, talaga akasta ti biag pagayam ko. Nalabit analpas na metten ti misyon na dito'y lubong isu asinubli metten ti Diyos ti inpabulod na abiyag. Ti kasayaatan nga aramidam ita, ipariknam kadagiti kakabsat mo, kastameten kadagiti agbalinto a kakaanakam, ken syempre, itibuklam tumet a pamilya. Ipariknam kadakwada ti pammateg adi mo na ipaay iti amayo. Alakastan pagayam, Rhea, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Maminsan pa'y makablaawan kayo manen amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tayo drama ita ket nagapo kanipagayam tayo nga Oscar ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon ka ipatpatangatang iti inaldaw dito'y YouTube. Ket pakaragsakak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Adon tinangagak akapadpada to'y surat ko, ngam kayat kumat amangagan ti pannakaidrama na, iso nga intuloy kulatta nga inpatulod. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hay, una yan ti kastoy. Awan pa'y aasensuan ti biagmat. Isumat latang iso. Ay kat talaga akasta, bakit? Agan anos ka kani. Lumungaw tayong tulat ta. Ay nakaanon tupay ngay, Oscar. Inton pumuraw ti uwak. Ay sos, awan lat ang mukon. Bayan, tamang sapo lang pa iti sabali a pagtrabahwak. Malaksid iti panakiman maneho iti taksi. Iti kasta, manayunan ti pagsapulak, bakit? Anya nga tano agabrod ka na angan. Ha? Agabrod ka na angan kunat. Bakit? Awan amo katrabaho no bilang taga-playa ki abroad. Anya nga awan? Ket aga-play ka akas driver Ado ti agkasapulan iti driver iti abroad. Nang runa iti Saudi. Imbag iti taaday adakdak iti sweldo. Ha?
Di mo't adda ijay Saudi ni Uncle mo Aramil. Isun ati pagpatulungan. Imposible mat adi nakakabailan nga isirak kat nabayagan nga trabaho ijay. Ala, bayam tay bagak tuman ngagpaiso no dan tumanen umawagan na bakit? Ay sus, di mon urayan nga iso ti umawag. Kaanon tupay nga inuurayam ket din ti awag na. Sikan amis mo ti umawag kan kwa na, ta si kakit nga rod ti adda kasapulan na. Hello, bakit? Kumusta kayo ni ti anak ta? Ay na, awan rumbang apagdanagam, Oscar. Okay kami lang dito ngoy. Nasayaat mo't nga ron no kasta bakit? Okay, na-enroll mo ka din ni JB? Wan. Kibalay tayo nga eh. Narugyam ka din nga iparenovate? Wan, apay ay adagulit ka. Kat no idi pay laang mat nga imbagak anarugyanan. Apay, awan pa nagtalik mo kanya. Ha? Saan ba't nakasta? Bakit? No awan pa nagtalik mo kanya. Agawid ka laangan. Kasi kanti umay mga sikaso kadagiti trabahador. Itikas na, mapnit ka. Okay. Pasensyakan bakit? Sorry, not na naisawang ko adi mo nagustuhan. Amumot, adakal ti panagtalik ko kin ka. Ala, bayam, tadya kon ulitin pa'y adamagan ti may papanitibalay nga iparparenovate mo. Ibagak tulat ka no nalpasan ang na-renovate. Ayun gayam, nayunam tuman ti ipawit mo. Tani, adda pangusarak iti kwarta. O sige, agpawitak to adagos, apaman ngagsweldo ak bakit? Nagsasarunumot ti chat ti asawak. Ay, basag. No at dapay nabati akwartam dita, pawitan da kami manen. Tani, naibusen dagiti masapsapol diti balay. Ipawit mo matlangan ti tuition ni JB, ta masapol na kanon. Ay, na yun ti asawak. Kaipaw-pawit ko lang. Mangibagbagaman iti kwarta. Nagrigat lakit din ayat agtrabaho dito balasiw taaw. Di kunanan sakit, di kat tumaktaki akiti kwarta. Di nalaam mo, ajak pa yan makapangan iti naimas. Ayat ko lang at na maipawit ko kanakwada. Ay na, una yan ti asawa mo, Oscar. Di naman lang inikan mo iti patay, dagiti nagrig-rigatam iti Saudi. Wan nga rodang ka. Isumat lagayam nga agunget no kas di ako mustaag ti iparparenovate na balay. Tagayam, di na imparenovate ti balay mi. Insugsugal na lang gayam dagiti impaw-pawit ko akwartakin ko ana. Kantidakas na, dakil kano ti utang na gapo iti sugal. Idarum da kanon ti asawam, gapo ka dagiti ado nga utang na. Wan nga rodang ka. Aken, anya nga iti plano mita kaanakan. Tsaka mo, Uncle. Awan pa'y mat maipawit ko, tawan pa'y mat sweldo. Kan may sa, nayutang ko mat tidado maasweldo, tayong pawit ko mat ni Dya Pilipinas, hindi na panabulan. Amok nga amomon tiyagwarwara sa damag, ija lugar tayo. Ha? Di kagbali na tulang kan bulsa kanakan. Uncle Fernan, lugas tamat lang dar aramidan ti asawam. Nasaysaya at siguro no baybay amlangan. Ha? Bayam at ilalaki na timang piyansa kan mangirwar ken kuana di pagbaludan. Di kagbali na tulang ken bulsak kunakmanen, Oscar. Lalaki ka. Sika ti padre di pamilya. Di mo nga ron itulok, abas talokwen, ken anderin nakalatan ti asawam.
Ay na, limo magkamot anak ko. Pimo daw ka pa'y. Imo beng ti ituram. Ad-ad naman ng atimbaer ka. Bagbagay mo ti kasta pamagay. Ay, siyempre nang. Sa anak namin unay amain-initan, iso apim mo dawak. Kan nalagaan ti trabaho. Iso ako na yung ngay mubingak. Mano abulan nga iti bakasyon mo, anak ko. 2 bulan nang. Hanggang sa anak ko nga agsubli di Saudi. No kasta, agfurgod kan barawk? Saan nang? Agaplayak iti sabali apagilyan. Kasta ka day. Wana nang. Naumaak ngamin iti Saudi. Ipadas ko man mat iti sabali a lugar. Ay uwan sa bagay, nalaka ka ang makastrak iti trabaho. Ngamen, adan experience mo, anak ko. Gusto kayo nang? Ay kat enjoy ang pa'y mat ti bakasyon mo, anak ko. Agbanding kayo pa'y mat iti anak mo. Wana nang. Talaga akas tati aramidag. Imbag man, tanapanunot mo tinag-apply dito'y Hong Kong, kaanakan. Wanante, padasek man mat dito eh. Ay, katwan mayat mo't lang no ag-explore ka. Iti kasta, saan lang amay may sa lugar ti ayan mo? Naku na yun, ante. Kat, kumusta mo ni JP? Okay lang mat, ante. Kasi ti Diyos, di makkel mo't anatulnog. Nasaya at mo't nga rod no kasta. Kat ni Margie, sa tinumatan ti ayan na. Awanan damag ko ken ko ana, ante. Nabayag mo't nga awan komunikasyon mi. Basta ti kunada iti, kat simurot iti baknang alalaki na. Ngam naidarumda kano mat iti staffa, taado kano ti linukloko da may papaniti kwarta. Jak amo nakaruardan, wano aging gaita kat nakabalod da pailaan. Sinayang natimay sa nga Oscar, nga iti na minsan kat nagbalin aparte ti biyak na. Ante? Pudno mat, saan ka di? Saan tumat ngamin ang nagpampanunot di asawam? Anya nga ita, nabalod lang arod. Gungguna na. Di yun panunutan da di atawan, te. Kinapudno na, nabayagan alinipat ko ni Margie. Panawan tulangan siguro ti makaibaga, no adan tupay pagsabatan mi. Hello, Auntie Aida. Hello, kaanakan. Ada dinner mi ita ka nagiti kagayom ko. Agrubat ka tagkuyog tamapan. Iti kasta, maam-amumot nagiti dadumapay akakailyan tayo iti Pilipinas. Saanan, Auntie? Nakababain mat. Amangan no para kada kayo lang da dya dinner. Ay nahaawan rumba nga pagbainam kaanakan. Adumat lang tikaskan ka ijay. Iso nga agrubat ka kitin. Tapno adupay ti maam-am mo. O sige, mabit lang nga ro tagrubata kanti. O sige. I-chat ko kan kati lugar apag sabatan ta. Agkita tantoy jayan. Okay, Auntie. Hi. Hello? Siyak gayam ni Oscar. Syakmat ni Lani. Nice meeting you, Manong Oscar. Oscar, kung namlatta ko makanyakon, Lani. Kasla pala kayo nak ngamin unay, no manong tiyawag mo kanyak. Okay. No isuti ko nam. Di iso, Oscar. O, makitam. Saan ka di? Ano samsam it adenggan? Umay ka. Tamang kita taman iti mabalinta pagtugawan. Iti kasta, makapag-amamutay ti husto. Awan Oh, iti dadya banda ti papanantala ni. Mayat ijay tanapintas ti view. Okay. Mapantangarot ijay, Oscar. Kumusta, kanakan? Aduma lang ka di tinamamum ijay restaurant anapananta iti namin sa nakalman? At damat, Auntie. Talaga gayam nga ado ti Pilipino di ti Hong Kong. Ay, talaga nga ado ka, anakan.
At damay sa lugar apapapananda tunggal day of the. Numapan ka ichay, kas kamalaang aday di Pilipinas. Ngamin, agkaiwara dagiti Pinay kan Pinoy ichay. Wan nga ro, Dante. Aywan kaya. Baka napansin nyo ti babae a kinasarsarita kitay. Jay ka di morena a babae iti dakdakamatam. Tay naka-jacket iti leather a black. Wan, Dante. Apay day chay. Damagag ko mano am-amuyo. Diya ka mo tinagan na. Ang familiar ti rupa na. Kanayon ko ang makita day diya abalasang. Tunggal adda okasyon dagiti OFWs nga at atendaran mi. Kasta ka di? Wan, apay ka di kaanakan. Kwa? Awan mat ka di, ante. Kasla nalagaan lang amin tiriknakin ko, ana. Awan madkit di dakas na, numakisinangad ka kadagiti babae ditoy. Agam na kita tamangan no adamatan sabit na, narigatan kanakan. Awisan ka kumamana na mapanagpasyar. Amangan no agungat ti boyfriend mo. Awan ti agungat, tawan mo't boyfriend ko. Oo? Iti day ta kinapintas mo. Awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. No adda ko ma, di saan ako na makisinsinarakan ka. No kasta, talagang awan pa'y boyfriend mo. Awan pa'y nga rod. Agbirbiro kak pa'y laang. No kasta, agpada tangarot nga agbirbirok, Lani. Ha? Di ka man mangarabak akasta, Oscar. Inton kwan, adda makangagkan ka kat idanon day ti asawam. Pudno nga addan asawak. Kat addan may nga anak mi. Kunak tupay kat. Ngam nabayagan na nagsina kami. Ha? Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Nakilalaki, kabayatan ti kadda kiti Saudi. Aging ka anabalod da iti lalaki na, gapo iti estafa. Ouch! Pasensya ka na. Diyak ka mo, akas tagayam tinapasamak iti pamilya. Okay lang. Okay, kasano? Intag paspasyar. Iti kasta. Makapag-istorya ken makapag-amamuta pa iti usto. Ay kutuan awan parikot iti dayta, Oscar. Sana bale, ta day off kumat ita. Hello, Nanang. Kumusta ti balay nga ipapaaramid ko? Malmalpasan, anak ko. Sumagmamanulaangan nga aldaw. Malpasan day jay. Nasayaat nga ron no kasta, Nanang. Ay, kaano itayan tay ko nam apanagbakasyon mo, anak ko? Kita agtupay, Nanang. Nagbaliw nga minti pangadeng ko. Amang ano sa anak pa ya makabakasyon ita. Kasta aya? O, Nanang. Sana bale, kakanayan akmat nga umawag ka na kayo. Sa bagay madkit di Agan anad ka nga ron di tawan. Uwan ka di, Nanang. Awan rumba nga pagdanagan nyo kanya. Kabaalak ti bagi. Da kayo kat di ka ni JB ti agan anad dita, Nanang. Ay, naistoryak samot aminan kan kati may papan kanya klane. Uray siya nga ron, Oscar. Ambom sa pa yun, ultimo numero, ti balay mi. Okay. Kasano? Mabalin ko kanin, ti agaram kan ka. Ay, sus. Apay, saan ka di pa'y apanagaram, ti gastoy nga raramidam? Ha? Kanayon na ngawagan, kan kumustaan. Kanayon mo adamagan, no nanganakon. No niya ti aramida, kan noon niya pa'y dita. Agin inawag ta tunggal rabi aging gamay turugan ta. Kada chat mo kanyak, ada I love you na. Sukunan ken itulod na. Kanayon ta arumwar amapanmangan. Saan ka di pa panagaram day ta? Wala niya. Babain ka dagitangar aramidam. Nariknak anapatagak kan ka. Nariknak tiki na espesyal ko kan ka.
Iso, di ka nga rod parigatan pa'y, Oscar. Anya ti kahit mo asawan? Ay, ayatan ka mat, Oscar. Akbay so? Wan. Apay, diskumpyado ka? Ay, kwa, saan mat nga ti kasta? Di mo lang amin amo no kasano ti kinaragsak ko. Gapoy ti day tangin bagam lani. No kasta, matuloy ang ti panagbakasyon mo, anak ka. Wala nang. Ay nasaya at mat nga raw no matuloy matlaang ang ti panagawid mo. Kailiw na kauna yan, anak ka. Kailiw kayo mat una yan nanang. Ay, maragsakan lakit din ni JP. No maamuan na ti panagawid mo, anak ka. Sigurado day ta nanang. Sige, ipagamto nga raw no kaano ti eksakto a panagawid mo. Tapno makasagana ka bibad dito'y balay. Wala nang. Orayan niyo ti panagawid ko. Taadda na patig nga ibagak kara kayo. Pasensya ka na, no ibati ka pa ilang dito eh. Masapol nga nga agawid ak pa iji Pilipinas. Tapno asikaswag ti annulment mi ka ni Margie. Awan ti rumbangay kid dawam iti pasensya, Oscar. Maawatak mat ti sitwasyon mo. Kan may sa, amok mat apara mat lang iti pagsayaatan taday tang aramidam. Wala ni. Kat agyaman na kiti pan nakaawat mo. Araminik da ito eh. Tapno nawaya akto matten amang ikalay sa akin ka. Wan, Oscar. Kat agyaman akmat. Gaputada kasta planom para kadata. Siyempre mata. Ore kastoy ko. Kayat ka nga ikalay sa. Kat mapasamak laang na ita. Numalinisak ti papeles ko. Ti pan nakawaswas ti kalay sa mi iti sigod nga asawak. Ti kayat ko asawan. Kasano gayam ti anak mo? Imbag no maawatan na ti may papan kadata. Nasaya at ti panang padakkal ni nanang ken ko na. Natulnog ken nasingpet nga ubing ni JB. Isa mamati ak ang maawatan na ti amin. Okay. Dakkel ti panagtalag ko kan ka, Oscar. Iso ang mamati ak ang maaramid mo anasaya at dagiti rumbang aramidam. Ket namnamaam. Urayak ti panagsublim, Oscar. Makunak anasaya aten ti kasasaad ti biyag ko. Maipapaay kumat aminan a kasapulan ti inak kastameten ti anak ko. Adameten balay a papaabangak. Natulagan ti kalay sami kanilani ket umadani metten ti panagawid mi dita Pilipinas tapno dita kami nga agkasar. Awan met tinagbalin a parikot iti anak ko gaputan awatan na met ti sitwasyon mi kanilani. Naragsakan paikit di daytoy takayat nakanumetten ti maaddaan iti may kadwa nga ina. Kasta unay met aragsak ti inak, idiin bagak kenkwana ti panangikasarkon iti may kadwa nga ayat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Oscar. Ken ka pagayam, Oscar. Kablaawan ka iti may kadwa nga ayat mo pagayam ko. Kat sapay kuma tamataginayon metten ti ragsakyo kanilani kasta metten iti anak mo ken iti buklan yun to a pamilya. Alakastan pagayam, Oscar, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.